pravnom smislu i u značenju imena biti spona između srpskog i makedonskog naroda. Večeras će vam se u ime našeg kolektiva obratiti predsednik centra Milutin Stančić. Poštovani prijatelji i dragi gosti, dobro večer. Večeras smo u prilici da vas pozdravimo na obeležavanju 5. godišnjice delovanja Spone i da se zajednički makar delimično podsjetimo značajnijih etapa pređenog puta i našeg učinka u aktivnostima za kojih smo i formirali ovaj centar. Od samog starta s kraja 2005. godine pa i kasnije, mnogi su smatrali da je Spona samo još jedna u nizu nevladinih organizacija Srba u ovoj zemlji sa već viđenim aktivnostima i pristupima u radu. Skeptici nisu krili da se od Spone, kako su govorili, ne može ništa ozbiljnije očekivati. Ta neozbiljnost i zašto ne reći otvoreno destrukcije protivnika koje su nažalost izgleda nezaobilazne u nezavisnom delovanju nevladinih organizacija nije otklonjena ni danas. No, kao ni do sada, ni ovom prilikom nećemo se baviti time. Najbolji odgovor uvek daju dela, o njima naravno nećemo suditi sami. To nismo činili do sada i nećemo ni u narednom periodu. Večerašnje prisustvo njegove ekscelencije ambasadora Srbije u Makedoniji, gospodina Tomislava Đurina sa saradnicima, potvrđuje još jednom i našu odličnu saradnju sa ambasadom Srbije. Čast nam je da nam upravo ambasador čestita ovaj mali jubilej. Dobro večer svima i želim da se ispred ambasade Srbije prvo zahvalim svim prisutnima što su došli da uveličaju ovaj mali jubilej za Sponu, ali veliki jubilej za Srbe u Republici Makedoniji. Hteo bih da pozdravim prisustvo gospodina Dejana Koštića, člana parlamenta dijaspore u Republici Srbiji, među nama ovdje. Nevladina organizacija Spona je posebno početkom ove godine i preseljenjem ove prostorije izuzetno aktivno počela da radi i opravdala sva poverenja i sve programe na koje su dobili i koji su bili prihvaćeni u Republici Srbije odgovarajućim resornim ministarstvima. Posebno je taj tim mladih entuzijasta i stručnjaka, smeo bih da kažem slobodno, učinio mnogo na planu modelovanja delovanja srpskog faktora u Republici Makedoniji. Drugim rečima, oni služe kao primer i ne svodi se samo na restauraciju i ponovno izlaženje slova, nego oni su puni novih ideja u uspostavljanju srpske televizije, uspostavljanju srpskog radija, dobijanju odgovarajuće frekvencije, organizovanju izložbi ovdje. U ovoj prostoriji ste uvek mogli da, čak i onaj ko slučajno u nju uđe, dobije pravu informaciju o Republici Srbiji, o Republici Makedoniji i oni su svojim dosadašnjim radom potpuno opravdali svoj naziv Spona, veza između Republike Srbije i Republike Makedonije.
Slavoj pesmom Julja Luk. Ja ga slušam i moj drug. Ja ga slušam i moj drug. Kad si srećan, lupim tada dlan o dlan. Kad si srećan, lupim tada dlan o dlan. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, lupim tada dlan o dlan. Kad si srećan, prstima pusketaj ti. Kad si srećan, prstima pucketaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, prstima pucketaj ti. Kad si srećan, kolena potapšaj ti. Kad si srećan, kolena potapšaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, kolena potapšaj ti. Kad si srećan, lupi nogama u pod. Kad si srećan, lupi nogama u pod. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, lupi nogama u pod. Kad si srećan, digni glasno ta dura. Ura! Kad si srećan, digni glasno ta dura. Ura! Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, digni glasno ta dura. Ura! Kad si srećan, ti ponovi ovo sve. Ura! Kad si srećan, ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Ura! Sedi žaba sama na listom bukvanja. Od žarkoga sunca štitom se zaklanja. Da novine čita, to vam slika kaže, ne možeš da pronađeš šta i oči traži. Na te već u čemu, žabe brigu vode, počeli se skoro odseliti rode.